ngakan tu ya ki brio ki balek la syai nru tarik ngim de ban sedang na ladi lada ki pulet ki sedang hak tak por ngi kumpai ba ke jalan mekhalia ngin pen is sendon da kabor jongi ni ngin le sendon kumbale hapo Nepal ngin pen coach sendon but ya ketok uniform ngin tar sendon ngin peliat coach sendon na kata kata ba amdei ban le ka ya kabor jong pai ba ka demokrasi lane ka sencar pai ba hi baro khoj phidek sikri pai ba upulet ru uhap kum sikri pai ba wapet ikasuk kasan langba ka bor jongi pai ba phio bor yo ikhtiar ban pet ikasuk kasan amdei ba phinle kan rat yangi ban bom lathi lane ban kawang tiar gas tang ba kan to manor mano uhe spa uhe saipan phi pendon kam baklai ka bor ka ikhtiar long business ya ka sencar khadar tang kata te ngang chuong ipi ngar ngan gureno mentang ladon pra phau tam kinong bu chunga ngan sedang no nak takadau hadu mentaam ngang suong baling ngap pia penon kam maklai ka bor ke ikhtiar pide opposition ne pide ruling party ruam respect iwe namar yau tei opposition ru de bala jet ki pajba amdei phi kilong ruling party ba phin penon kam baklai ka bor ke ikhtiar palat put ya ka ka bangi ki pajba ngim sngo tanan nak takadaw ngangan ong ipi bro iskata ngamde wa persya surkar Henry ka jing syaliang jong kani ka party MDA ne ka party NPP ya ki high level ka penlong yangi kirit kiriane ban kiu ka jing ing nation rong Henry wala kataru ngiburam ya ka sencar pajba tang ba lathi charge te kamut no compromise tiar gas no compromise kata kang ong lupa pile palat pot pisdang shua de kerana ketien biang pisdang hiam te menta kamut pisdang da kading ngin le sendan dak batang nang takadaw ngang suong ipi iki ba pil ale terus kata lapun lupa kan sabthai ko wigesngi bat nang ni sakmat ni kamut pikwa banlek balik Manipur nakan mau bah hayang asem jong piur ki kon katengah jong piur ngin pencong ngin nong pencong thaj relia nak takadaw pidi ben sngotu pisngu he pisngu khan bodon kita gi bodyguard ye ki pulet ngim don dawi ai handrei bar khot ki but scientist new ki ba phi ki politician phi lek ni jalajungi phi khen thik kum kata ka personal business jong phi yak sensyar khadar kata te ka bomla banlong dalileiru pidi man sngotu ba kentai kide ban yang syajengai nak takadaw ngin ye to prang ba ngang chuang ipi ha ka jing yelang to sngiem ki kentai ngide ban ya churu ngin dei ba ki kentai kin tur sikman ai ki kentai kin wan tang ba ki kentai kin kiar churu ngide to prang ba ba nga kentu balada ni prang ba hi brobor yes ngatu ngi respect iwe mo pipong uniform ngar respect ngaru pa ba ngar respect ipi handrei pi panon kam bakla ya kabor ka ikhtiar tang bakan to manor mano uhes pa we saipan lani utau politician te tang kata telia ngasi ong bet kam deire kani ke jalan mekhalia ka dei tang jongme ki pulit lia pidi man sotho ikta kam deire kani ke jalan mekhalia ka dei tang jongme ki politician lia kam dei hiru kani ke jalan mekhalia ka dei jongme ki CM lia kam dei hiru tang jongme ki nongelam balang lia ne ki nongelam sang balang lia na kata da pidi man sotho ngi kum kiru pajbaam ngan ong ipi pendom ngi ki baduk kinong bela kinong rap kinong kendong ngin pangsun da kading ngi jalan mekhalia pan Kubi maran iyo arting cash kilo li. Nang takadaw anong ipi antak ha. Ngangapet ye ketok protes hapo juai o sitai sport jentia. Kide akumno hane kita ki pekerjaan ki Sri Siman ne kiliti sendon ya katoka tangba kitor komplain dei klaim ka proof le nga klaim ire kita bagiti ka surok leni nga klaim iru ba ring itu bakawang mau ndre jing shisha le ka don social media le bi ka live videos le ring bi klaim dur kman namar itu ibale dolat itu kawang mau iya dem ya chu na partai ha nak takadaw lada pia protes ne pia persyak kanong kanor piaban pediang
Lada pi pide nong percak junga ngapan pediang. Hmm. Namar pi pidon nak bor ngotu ngang don bor ngotu. Pimla balik jubur. Pimla hiru ban penting pensmi yano ru. Kani kadi geri sengcar pai ba ngidon le ka jong ka hok bangin protes. Omdei dah balik ru klau. Pile ru klau hato pinyat na beneng ni pinyat nang pertai ne. Da le kaliang sakiwei kiba pi pile bomdei mentah pi ong long ki basniu. Dalik ma pi kalong ke baba. Dalik mangipat kalong ke basniu. Kata ting ngimla ban pediang dali leru. Pide man sengotu. Ngayu i liat ketu kajing kawang tiar gas liat haduk ba ketu kalong kemi. Kabayai nanti haduk ba kada sendai liat ha. Kai ke banjai ki, kai ke jingkit kli. Lada kani sorkar MDA kadi ke baba. Balik ke pak pulit ang tu. Balik ke ya datang iki. Balik ke ya dalang. Bro Arliang. Pimdai ban pensyit bat ban warat ma kamut ika keba pila bam kamut sol kata problem handrai ngangan ong ipi nangkong hindai ngangan su ong be pa ba bar khot wale ye pulit nginong pulit ra syarut kriya syarut pi la ka jong duti handrai ngilik kendang hi mangina yeng yakini politician bar khot ibodan nakani assembly ha kata ka por pin sa sngotu ha kata ka por pin sa sngotu ka bor ka ikhtiar jong sensiar pa ba namar balai urang ba sinong USIM ulang do menteri barokhoj deba jet ngi pajba UMLA UMDC deba jet ngi pajba war yalam bakla yak sensyar khadar wat ken kum ka kam khai ke jong pi simet yak kam sensyar khadar ka kam sensyar khadar ka de ka kam kentang ka ba phi pin nomla ban cha siliang lalu baru spa no bodok phi dem bisyar bit biang phi nomla ban le da ka wei kalenti ka ba tang ba philayo tengka kemut pin sial yang ya kabadi hok ban airu pinom ai tang bodon pisa kamut pin cuman jor seta kabam na banlong nak tana pirip sotu ba serai dia tengtang habangang ui gijing sanyon dei tang ba bun hi ki ba jo kabri nyutrap kita bet kaplia adu rata ya ka kendau ka siap ka bagi kidon kim ju benon handrai mentan da kila dab jet bakla pisa protes hadien kapdon jingmon na kentu dei ka jingjai tu le nak takada tengtang ngaong ipi nyut kadi ngam kwa su bentim si tang ba kai ka jing le ka jing kam dei ka bang ayu i kum ton de sa nyon tak thang man si ngahapan keren kum ru ba namar habang ayu i im ton dei ba sale kum tu ki khlung khna ki kan thai nakta nak takada ka nong no jing ki nang ni sikmat yim de shu pan sha ki long kmi ki badon ki khun ki ban mi ki jingilang ngakan tu ipi barokhot adik sang balang eru imi perang ba dai yap perang ba nak takada ong kat nang yap katanang dom mlei tang balada kini politician ken penong kam maklai ka bor ke ikhtiar ngim de syu bantang ailan namar ka khendau ka siap jungi kan salut hendre ka jingi onong kan long be tangi kini beri bodon ka bor nak takada em ladengi ailat menta em tekmut kini hakoi ka por ne ken syong be nakli jungi kiru ba nak tarau gini deng dadang ajumba mga kapening namar balai por lockdown ru balai mengasami marway ngam kwa namar melingas ngading ru marway lanu orang ang persong tu ikibri jungi kinom la persong tu handai tang ka we ngang suong ipi ni habi le daga jing start lada nging ya kalti badai lada ubriu penwet ni haban ya de handai lada ubriu ukuran dak akor ke buram ngiru ngi haban sungoto ban buram leng buram markliang handai lada ubriu umburam ngi ngim don kan no buram iki pidei we ngim itu namar kadi sencar pajba pipong uniform pidon gon pidon suloi pidon ai pimla ban penon kam bakla ye kabor ke ikhtiar tang bakanto danor dari pidei kumta kamut kajing im jo piru kam singan mo pidei masang tu nak takada ba kipulat ne khariya hi borobor ni ki silor tang ban bom mi kibriu lojom namar banging im jo pun pai kelar ya namar ngi perkhate bade produk persnam handren dalau kakpot kelawan markliang dei hak tak por ni bantre kam sorkar pinom tresu kam pulit kam force pinom tresu nak terdau pidi ben sengoto baburam ya kesur jung pajba ada pimburam ni kesur pajba ngan ong pi kolong bama ba ketingi ya pro kolong markeliang kam dik basuk kini ki politician hi borobor ipunong kam bakla kidung be prabri lojong ha pitrai bangang am respect sei pulit ngang respect i pulit
tang makan ni kejeng liat bakal kidan ki pulit le ni peniana temudan gan hane ki perengan ni kiri pajba kato kri ko bakla kababakla ba pin le am toy ru pajba uriu pajba uriu kunrat jongpi namar langba ka tax ba seo mangi kiri pajba pio tulop nak tara pulit MLP mo pidi bani skoto ba ikani langba kejeng lute jong government nangi pisayo tulop pimde penon kam baklai ka bor ke ikhtiar tang bakanto tik politician mo pidi ban skoto ikata Politician ro jit mangihi baru khoj di department le long buat useless pak. eke baru khoj tang ban biang tulop ma phi kamot lute nang kiring nangi kiru pajba handre ingi kiru pajba ken kiksau pinsiat ingi kum kiksau ka bom la ban long nak tadau da perkhat bah ngapun skoto ikani namar phi pening ingi kiru pajba nai phiro phinam no ala jre nakayap ka im la ne kejing Bama jam belu lia. nak tadau phi ban skoto ka pening lia ada le kum tu ha hapo bihar le kum tu kiru pajba le andai Kimdon kata kajing ting ya kipulit handre kipulit lu kim penon kam baklai ka bor ke ikhtiar labo jelam mekhalia telia taksunong politician telia tang balayo tulop yala dia telia ong politician siat mek rupat bar o siat beg ani man kapor bi penon kam baklai ka bor ke ikhtiar ka bom la ban long ka pening gane pidi ban skotho lada piyo kam sarkar pidi ban don ru ka disiplin ya pidi don ru ka bor skotho na dia handai tang balayo tulop kemud pak penyap beri penyap te kata bom la ban long kakpot kadon ya lada pilek palan mar ngai isi lada kato kajing le ni kajing jingki kajing protes dion pej haba pipej ya kata kajing kita ginong persya bar kinong kersian khot gin ya kata public hearing ya bania tai hang tu balai lia pim peni kata public hearing kamut ban pen urlong be ya to jing temu jing he spa la pim sngap yu show ya kata kajing persya jung kita kiba persya kamut kajing mut ayu nak daw ayu bagi persya pim sngap show ya kata kasur jungki Kebom la ban long lia kani demokrasi kani senjat pajba pinom la ban le jubor justi lia nak takdaw lia Kalong lo omni kan tu boy syak asri la syak thiet so ki pulit ro la kham thiet ram shu sebo lia tieta kuble sibun kuble jarngo